eningizimu enyakatho empumalanga eshonalanga la kufika khona leli khasi lingumsakazo empilo hamba empilo versus Swatini evela bomakhelwane kwa South Africa nangeshe kwetlande kuma diaspora zingenfusanga sebasinyaphila amasoda kithi kazi ngokomodo isibongo sama ngihambi ngethwana ke la ngihamba with the great Hlula Matimoni bese abayithule embekelweni kuchazela ke bambu labagulako labanenkinga hlala sike kulo msakazo namhlanje la sawukhuma sihloko lesibathi bese ngicela uvuse babukeli emakhaya. Ngiyabonga Moloyi, ngiyabonga brother kumphela ithuba lelikhulu kangaka la kimi likhulu kakhulu ngiyahlonipha egameni lika Jesu. Babukeli senivusela emakhaya. Ngabe sibukela Even la kaNgwane, sibukela bomakhelwane, sibukela South Africa, Mozambique, kuphina kuphi tasibukela khona ngumprofeti wakho lo. Your favorite prophet ngifika Matimoni egameni lenkosi Moloyi. Singena sone smart bakhulu ngiyathi kusabanye babili emve emakhaya labanye bebe South Africa solo balambele umprofeti prophet ngifuna ukubona manje ngichahe South Africa lokhu nibuya umphethu uNkulunkulu sitamcela ukuthi anendele sikhathi ngiyacela usike abantu babhalise inombolo yothi bonako lapha umphethu ubane 1-on-1 uyathandazela abantu uyakwazi ukuthi checkele lempilo yakho lokuthi ime kanjani akwadi kuyibuka nekusibhajwe kuphi maqeze akuthazele ngoba ukwadi ukuthi umfaka esandla angathi usuphethwe yini labanye bagula prophet abantu baphethwe yini but ngaleli liso le prophetic uyakhona lokubuka silomuntu ohlushwa nginako then ukonze ngqobo lenkinga abhekane nayo so kumthozi la uthazela ngumuntu lokhonako ukubona amen so ngalesithathu uyathazela nangemgcibelo uyathandazela bonke bangicela usubhalise shaya manje prophet can I come see you amen prophet kusi nasihlo simatima la yes sisho lesikhuluma ngaso ngema altar bomnyama yeah kune video le bake bayibona lapha ngicabanga ukuthi ngidivert nje but angeke ihlale ngisawukhuluma nje latikwane la video nje leniyibonako manje la khona kutholakala indumba etinzabelo uma uprofessor ngathi uthi lapho khona emagama ebantu avalele khona phasa tinzaba phasa manje tindumbeni eyini le ema altar le prophet Moloyi indzaba ema altar ngiyawuthini nilethi indzawo la khona kwentiwa khona imisimeto yebubi noma kwentiwa khona imisimeto yebuthakathi kakhulu ku destroy atimbilo tebantu ikakhulu kuhluphekisa abantu ikakhulu kubambelela atimbilo tebantu ku altar i-altar Moloyi yehlukene kabili kune altar yekulunga ne-altar yebumnyama egameni lenkosi i-altar yekulunga ne-altar yaNkulunkulu la khona center khona imihlatshelo yaNkulunkulu khona simdumisa uNkulunkulu ngalokuhle lasendeleko ngalokuhle sendeleko bese bakhona i-altar yebumnyama i-altar yaSathane la khona bathakathi netanusi netangoma tisebenzela khona kutheni tibambelele timpilo tebantu Moloyi egameni lenkosi so le video ngikhumbula my brother ukuba ngayo ivelile emalangeni noma linye noma sibuya all night prayer my brother la khona besikhuluma nge-all-night prayer sibhubhisa tindumba egameni lenkosi lesihlobo besithi sibhubhisa tindumba that was a Friday ngemgibelo kwabanjwa lo mthakathi kwabanjwa lendumba yashiswa lendumba bengobeshisiwe so ke prophet kumntozi bathi sibuyathaza ngoba nakuthandaza bangaprethaza alivelonga ngisho ukuthi kukhuleka abantu labaningi okwazi labam nje bebavayo lapha kule yandumba le abantu bathi hlobo tabo ngoba usapha kumnanze spiritual life haleluya ngalokuthi umuntu nakafike lapha akusinziseke impilo yakhe kuphela nehlobo takhe tonke so ngishayela ngilenyaka ejali ikhuluma nzaba lithi hey bro manje abasibona ukuthi beke ntathi kusho ukuthi indumba sesizinathi la indzaweni sesibona la indumba ngiyavela ukuthi prophet itaba expose haleluya so bebethe lento yema altar umthela wayo empilweni yebantu ngifenje imibona nabami interview apha athi impilo divaleleke nje kungenteka la ndzaweni siyama titolo sithisaba nje tivalele lapha kuna indumba na lobungoti bekuthi lama altar abe khona lamangweni nalamakhaya ethu Moloyi wangibuta umbuto lomuhle kakhulu umuntu omkhulu lefuna siu address ngichazile ngathi my brother indzaba yema altars umuntu omkhulu ngilendzaba ngathi ema altar ngule atmosphere ngathi ema altar are represent indzawo ikakhulu it's a spiritual influence egameni lenkosi noma ke ngenza la khona ema governance etimpilo tebantu kuthi kulomndeni loya lomthakathi uyakhona kuhlala ku altar yakhe athi kulomndeni loya wakadlamini ngeke baphumelele amanipulate kuphi la altar yakhe every time maybe maqala umnyaka ungena ku altar avuselele le covenant yakhe ngalomndeni
wakadlamini lathi ngeke sewuphumelele so lento le icontroller kuma altars egameni lika Jesu Kristu so manje uthola ukuthi ke manje umndeni uyahlupheka bhuti omkhulu uhlupheka ngoba kwakhiwa ema covenants lo mndeni waboshelwa kuphi lapha kuma altars lo munye lakhaya kokho ukuthi ngeke bantwana batale bantwana baphile atala mfana umuntu ngosiyami aphutwa we are miscarried so lenza ithi lapha ma altars kunesapoko lesidla tingathatela abantwana basebancane hey ngoba phela kule video bathi lapha bekunemntuntu lesigujana omkhulu baze lase bacela kugeca wasiyanyamala bangasawubona walahleka khona manje basusa somthakathi ukuthetha langekhathi noma vele bumnyama ivele bese yakwathi ukuthi inyamalala angithi my brother sikhuluma lapha sikhuluma ngetinto endakamoya indzaba yethakathi moloyi buthakathi bu spiritual so ke manje vele lento leto ngeke utatibona in the physical but tine manje kunyamalala nje kunyamalala titsela nje bothula ama demon abatha ukhona ukuthi bathi destroy no nyamalele poverty lo sisilona nje bekuplane bemele kusashade ngomnyaka labathakathi bakhona lokumanipulate sikuvimbeke lento kuthiwa ngumshado lebesayisonzela anti moloyi kuma altars tikhona tonke letinto mangikhuluma ngasigujana moloyi sigujana ngumprofeti webumnyama yebo lapho kusebenza abantu abafa basebenza kusigujana kuhlola ngetimpilo tebantu abaphilayo abantu bafa bathethulo bafakwa etigujini so lo moya wabo ngokanye lokhona uhlole impilo zebantu labaphilayo and lo moya ngofuthi lokhona ukuthi udestroy impilo talabantu abaphilayo kuvimbeke yonke into lebese itawuvela kunanamu lapha ekhaya sisi ngabe kathe enza lo munye betha ngisekhaya bamcela ngenkomo bathina kubuya umthimba ekhaya uyalahleka indvodza yalaphinzi yabuya wataka gatho ukuthi emakhoneke kuyashada kuteka umuntu Nkosi yami wathathwa lo mshado wakhe wathebulwa ngumakhelwane wawuthebula wawufaka kumzana ngoba indzaba yethakathi moloyi umthakathi ufuna ukuthi konke lokuhle kwentakalele yena so lento isebenza lapha endumbeni kahle kahle lokusho ukuthi iphobethu uthi nyawo emagama ebantu ema-careers abo haleluya imishado yabo konke lokuhle kuyenteka imali promotion ivalele lapha endumbeni kahle kahle kulama altar ebumnyama angithi moloyi indzaba ithi lo mnyaka afakaza lapha ekhaya athi mina ngafunza ngagraduate but ngagraduate certificate ngabe naso ngasibeka la angisathi sabheka lapha salahleka till today Michael the certificate leso sechiwa ngileta poko silapha endumbeni ma altar sihleli simvane manje lo msebenzi wawo noma ungankonkotha kuphi ufuna umsebenzi batawuthembisa bathi sitakubita gaza ugathe kuthombe individual plastic bangakubiti lo munye molo uthola ukuthi wathatha imali yakhe yesihle wathupha nangogo lohlupheka ngogogo lambini uthi amana thenga singwathenga imbuphali gogo nzini lo ngoba ugcwele ubuthakazi nenhlanga egameni lenkosi wathatha imali yemuntu wahamba wayifaka ama-altars wayifaka endumbeni wayibesela ngetiphikili wayifaka iseshi wayifaka insidi futhi lona kasoza ayibona imali empilweni yakhe every time ungahola wena nawe uyafakaza lapho uyakubona nengushoko ngoba imali yaphela ayibona imali yentani egameni lenkosi nebantu bakonetha abafuna ukubhadala indzaba ikuphi isendumbeni le altar esololibita igama lakho bithi umshado wakho asiphumeleli nje bantu abaphumeleli bavalwe lapha endumbeni prophet silekelele lapha ngibambise bahambile big mistake abese bahambe bayela amanye ama-altars ebumnyama bathi bafuna ukukhanyisa impilo tabo bathi bahambe bakhiphe inkhanyiso bakhiphe bo-400 bo-500 bakhiphe bo-800 bathi bayagezwa bathi bentiwa ini balanzethe inkukhu tingadi bazama baye ema-altarini ebumnyama la kuvele khona labanye futhi abanye bantu futhi inkosi yami nkulunkulu sikhulule prophethi sitakala kanjani sibuyele levesi moloyo sibuyele levesi my brothers bangaze basesikhuluma sikufunayo incwadi Church number 625 isilencwadi sithi khulu 6 verse 25 kunzeka kanjena ngabona lobo busuku simakathe wakhuluma kuGideon wathi
thatha inkunzi yesibili unjani emhlambini wetinkomo teyile yes lord yes lord akube ngulele iminyaka lesikhombisa butsana ya bidlita lilati lehlo labhali hey Nkosi yami ujube isika yaashera leseceleni kwalo bese wakha lilati esibili lilati lasimakathe uNkulunkulu wakho naye manje moloyike indzaba lemkhulu egameni lenkosi lo mbhali ukhuluma ngobhidlita lilati phephethe nakubhidla nama-altars kefaka leli bhayibheli lithi bambe wabani waGidiyoni lithi bekakhonda tithixo bobhali so ngiyalokuthiwa manje naGidiyoni yakonnectiwe aconnectene nalesi covenant yakhiwa ngibabe netithixo bobhali ngoba asengikhuluma lo insida lapha ekhaya unembukeli lapha ekhaya lokhona manje yasisho wena umtali wakhe wafa ahlupheka babe wafa naye solo connected nenhlupheko yababe wakhe lokathe ashona babe wakhe bekathakathile babe wakhe bekaloyile mkhulu wakhe wafa athakaza wafa loya mkhulu wakhe naye solo connected nebuthakathi bakhulu wakhe ama-altars asemuva ekhaya kini ayakhona akulandzele wena noma sebafile abantu bakini aqhubeke ama-altars akulandzele impilo yakho Makabe nje kwathakathwa mkhulu wakho nobuthakathi bomkhulu wakho uyakulandzela nawe makabe kwabulawa mkhulu wakho nawe uyakulandzela makabe mkhulu wakho wathetshula nawe uyakulandzela makabe mkhulu wakho ahlupheka nawe that's why uhlupheka manje makabe mkhulu wakho wafa aphuyile nawe that's why uphuye kanje mkhulu wakho wafa ngenamoto nawe that's why ungenamoto manje so ngama-cyclists anobuthakathi benitiwa emuva uthi ke manje uNkulunkulu kuGidiyoni asafika kumthuma egameni lenkosi uthi yeGidiyoni ngeke ngikhole ukuthi ngikuthume useconnectene nema-altars ababe wakho lo sewafa ngabe akhonta bhali uthatha inkunzi yesibili emndenini emhlambini weyihlo naye ke malo indzaba ithi li-altar awulibhidliti nomthandazo kuphela uyalibhidlita li-altar lipheleswe ngemnikelo labanye basapha-ke sawani lo mnikelo umprofethi ofunako kahle kahle kusidakana wena li-altar kuze umthakathi akhe li-altar ngempilo yakho lo mnye wakhipha tinkomo lithi sihlanu makathenga ligama lakho lo mnye wakhipha tihlaphu makathenga ligama lakho namhla uhlupheka so kwaphela sibaya semthakathi ayothakatha wena eMozambique ayothakatha wena eNyembane so kuze wena udestroye li-altar lemthakathi wena apply yakha i-altar lelingetulu noma lelinemandla kwen-altar lemthakathi uthi uNkulunkulu molo lapha uGidiyoni uthi ke thatha inkunzi yesibili emhlambini wetinkomo yebo akube ngilele iminyaka lesikhombisa yebo bathi ke moloyi nimbekelani 150 uNkulunkulu uyamtshela Gidiyoni lapha uthi lenkunzi ayibe ngilele ngakhile iminyaka 7 he stipulate the value yale nkunzi uyayibona but thina lapha molo sikwenda with ngenhlitiyo elithanga kude molo yini singathi thina i-altar lesingalibulala nga-150 sibani laba akuthuma nabafuna imali egameni lenkosi bayathi inkomo imalini inkomo ngoba ngabo 10,000 kuyaphela so thina because sihola umoya kaNkulunkulu egameni lenkosi sikwenda nje kufana ukuthi it's just ngomnikelo nakithi egameni uzombhake manje kuze ukhone kubulala li-altar loyihlo labe khona bobhali thatha lenkunzi le wakhe umhlatshelo ngayo egameni lenkosi bese wakha li-altar leliphilayo sothi likhona i-altar lelingaphili leli-altar labobhali leli-altar lebathakathi leli-altar lebumnyama lo liyahluphekisa kepha libhayibheli lithi aliphili egameni lenkosi uthi lidinga ukuthi ulibhidlile uzombhali kuze wakhe i-altar leliphilayo kuzela ukuthi unikele lanze inkunzi ineminyaka lesikhombisa bese uyabuya la ungakwena la literally ngabe ikhona le nkunzi kunjalo ilethe because kufuneka kubhidlitwe i-altar ngoba ngolo lenza babukele kufuna sikhulume ijule ibe serious labanye bakhuluma la bakhuluma basengakakuboni naku lesikhuluma ngako la basengakaloywa
uphumelela kanjani prophet of God Yeah. baba wakho afa wathetshulwa uhlelo kusigujana hey Nkosi yami akakutholi ukuphumula ngemoya wakho wathetshula uhlelo kusigujana nine bantwana bakhe lakhaya hey Nkosi Jesu niphumelela kanjani baba wakho solo wathetshula umoya wakho sesigujini semthakazi kulokhoni molo kuthana ukuthi qala silandele baba lesigujini Yeah. simkhulula khuleke sabuke nosigujana aphumule afe ngoba labanye bathi batali babo bafa hey batali abakafi bayasebenza etindumbeni hey ngibo labase baphenduke bayimikhovu ngibo lasebahlupheza imilodi ba ngibo labalimi emasime etinyanga ngibo labadonsa abantu abafaka etindumbeni etinyanga lo muntu waqale wahema gula hema kangamthebula kanti bamthebula lo muntu Hey. so manje niyahlupheka lakhaya indaba ithi lo babe wakho wakhiwe waphambatiswa nani Yeah, njengebantu abakhe Hey, kuze Prophet. lo babe kahle kahle lo babe uthatha yonke inhlanhla Yalakhaya. latimbilweni tenu Yeah. lakhaya uyimikisa kuphi yonke lendumbeni hey nkosiyami mkhulu waphemba tinkomo yeah walanza into letawona sesibaya sakhe esikhule Nkosi yami lento bekayifida ngento bekayifida ngayo wafa lo muntu wangantsheli bekayifida ngani namhla abantwana uthatha umfati lakhaya kubathe sisu siyaphuma le ndindla zabantwana thibelethweni lo mnyimo lo angafakaza athi mina angisakhona nekulala Yeah. ngathi ngilele nje ngiphutha ngilala nenyoka hey akayathi lento ibuya angisathi improfeti sengihambe bonke ndoda ngoma ngihamba tanosi utela ngakahambi khona Hey. lento ngathi ngiyaqimeta nje isethi kwami isethikwe mina ngilala ngithola ukuphumula sapoko salenzwa ngumkhulu wakho athi sethwalo Yeah. ufuna simakhela imali wase uyafa mkhulu wakho Hey. lento le wakayikoshi lakhaya isele solo iyaphila iya-exista lakhaya ifuna indlela lengathi ibhadala ngayo yakini. manje ke prophet of God nayinzaba Yeah. kuthiwa lapha akubuye inkomo Yeah. kwakhiwe lati tawubhikitwa naliyaqala kusingaka lenkunzi Praise God. ibe khona Yeah. lokusho ukuthi nababukele emakhaya labakaze ukuthi base lento yeminikelo ayifuneki lema yeminikelo yayikho eBhayibhelini Yeah. namhla siyayibona lapha ngoba laba sikhombe leqonzene ema-altar Ma-altars. ebantu lamakhaya abo Yeah. Ngoba molweni indzaba ithi labanye singababuka siphindze singabazi baxolele. Yeah. Ngoba lo mnye umuntu uyakhuluma under influence Yeah. yemadimoni Yalamadimoni. ngoba labanye bayahema la ngolo bakhuluma tinto labangadathi Ngiva kahle. ngoba moloyi kuze understand i-prophetic ufuna ukuthi ungene ugqile prophetic Yeah. moloyi so thina sikhuleka moloyi simaswati sakhuliswa ukuthi sinikwe iBhayibheli kuthiwa nalibhayibheli nalisitawuphila ngalo kuphela kanti moloyi indzaba ithi moloyi do iBhayibheli likhona lilive la nkulu sikhali sethu lesi Yeah. ukuthi masideclare tinto Yeah. declare egameni emagameni kaNkulunkulu lelibhayibheli Lelibhayibheli, yevakala. so when sithi molo siya destroy lama altars siwa destroy sikhotha le script Yeah. we are not opposing the script Yeah, but we quote the scripture egameni lengo so i-prophet molo indaba ye-prophetic bhutomkhulu Yeah. ngiyo kanye lento lokuthi manje kahle kahle umprofeti molo Yeah. ngulo muntu loyisiya Yeah. lokubona letinkinga lobhekene nayo Yeah. bese yakhona kuphakama abe ku level lengetulu kwalo nayo wena Yes. ngoba umprofeti ubeka authority lengetulu kwemfundisi Yeah. lengetulu kwemvangeli Yeah. lengetulu kwathishela welimi lengetulu kwalomthakathi wabo lengetulu kwemthatho wakho lombhalo Ngivakala. so once you engage a prophet automatically Yeah. so reinforceile lapho Yeah. automatically umprofeti utafika break ema altars Yeah. sebekhululekile ke usala ke ukhululekile impela because mawufika lalela lokuchazela kusukuma ungale uNkulunkulu uyachazela kusasa ngilesithathu sukumele impilo yakho msuhlala phasi hamba uye kumprofeti atofika kuside phatha lenkunzi lenga150 ngisike mle uye ungadikala 150 Yeah. ngole wathi lesimo sakho lobhena sosisikanje kune bantu abahamba kubabuyela emakhaya babita ama-altar prophet kunemuntu nje lo lalo sibukelako njengamanje Yeah. as we speak njengamanje bebele ngabe bayampromote ubangasikhundle nalomunye Yeah. wasagijima uyomloya uyomvala Hey, Nkosi yami. wavalwa ngumuntu osebenza naye because abangisasikhundla Yeah. that's why kwasekuvaleka konke naphakame yena kwasekuvaleka konke sekubaleka ngisho nemfati lapha masothe nje Yeah. ngiyakufaka
nalapha amaphoyiseni akufakaza lo nalapha emaodeni niyakwazi lokho nini egameni lenkosi abe bangasikhudla lo muntu bangasikhulu wasiyahamba yokuloya nesithombe sakhe waya kumthakazi hey Nkosi yami wavala igama lakhe ebhodleleni lapha endumbeni ngoba nabanye moloye egameni likaJesu Kristu le Bible lishayenza about Gideon. Gideon was oppressed moloye because there were these altars who were still standing. Lama altars akhona nawa ababakhe aphila. That's why Gideon abe oppressed angeke uNkulunkulu akhona kumpromoter ampromote abe kusema altars lemile egameni likaJesu. Labanye amakholwa moloye senikhuluma moloye ngelikholwa umuntu lokholwako umuntu ofastako umuntu othandaza uthandaza akuwabulala ama altars alemuva ngivaka egameni lenkosi mhlambe kuzila akwabulala ama altars alemuva egameni lama altars athengathi uwaqonze ngqo head on ngemnikelo uye nakumuntu lo authority ngoba moloyi lenza basikhulume lamandla lesinikethwe ona la kule fivefold awalingana bazalwane ukhona lokuphuma igrace ukuthi mangabashumayela soni siphenduke ngisosizakwe ngisitawoti egameni lenkosi umuntu aphenduka atsakile uphiwe le grace iphendula abantu nomnyaphiwe igrace ukuthi Nkosi yami akhone kufundzisa umuntu ngeBhayibheli no matter how slow he is efundzeni into egameni bese kuba nemuntu ke moloyi lophiwe lo emagunyeni ukuthi yena ududula emadimoni yena udila nemadimoni yena uphilisa abantu yena ukhulula abantu kulongehlobo lebondage lengabe bafasekile so naye lo muntu ugotshelwe lokho Nkosi yami ugotshelwe lokho so naloyo kahambe kule inyakhe bazalwane kuze kuthi lama gifts aya complementary amen so mase singakhululwa ukubona umzalwane ukuthi umzalwane ubanjiwe la mtshele kusasoya ngala kulo prophet ayoma la sithe na impilo yakho kunjani le ngisikuwe ngiyacela ungaphuthela awungavumeli kusomnyaka lo uphele so lokunye altar elimile lelibita impumelelo yakho lelisu wena ngeke uzuphumelele wena Nkosi yami uthi usenga imoto emadimoni emengetinyawo ebaleni athi hawu azange sikubone lokhu bafuma bathola ingoje emoto afe ngoba moloyi indzaba ithi my brother kuna lokuthiwa i-partial destruction of altars ngivakahle lama altars what destroy half noma destroy nje watsinza ibe yabona ke manje moloyi lento leyo moloyi ayiwabulala ama altars completely but lo mnyango solo uvulekile solo uvulekile umnyango ukuthi ezimoloyi awasaying ukuthi now we are very soon we'll be crossing over to 2026 so we need to close lo mnyango wa 2025 lo mnyango wa 2026 so mangabe lama altars moloyi awa destroying so umnyango wawo ndabe solo uvulekile iBhayibheli lishayenza bamoloyi ya King Saul iBhayibheli lithi uthi uNkulunkulu akahambe ayilenye live ayo destroy everything abula even nenkosi yakhona aga so the Bible lithi makafika Saul lapho ufike ubulala tingomo letonzi ubulala timbuti letonzi uthatha nade tikhuluphele utibeka uthi ngetakhe uhamba nazo ayo umhlatshelo ngathi endele uNkulunkulu Nkosi yakhona kuthiwa agage kuthiwa benjike kakhulu igcoka emagolide kuthiwa naye wangayibulali ngoba kwasabo ngabunjika ngale Nkosi agage egameni lenkosi so le Bible lithi manje uNkulunkulu wamqhansukela kakhulu ukuthi ngithe akabulale bonke yena washela ukuthide egameni lenkosi so ke manje lo msebenzi uNkulunkulu labe amthule ayewenta Saula le awente kanga ngoba akazange adestroy complete what destroy partial destroy partially sifike manje mbukele ekhaya egameni likaJesu lama altars lapho angikwazi sohambephi usoba destroyer mhlawumbe sohambe tangoma uhambe tinyanga uhambe tanusi angimaze sisewile egameni lenkosi utawuthola ukuthi just because lenkinga yakho ayipheli it is because lama altars were not completely destroyed but they were destroyed partially egameni likaJesu uthi manje umprofeti umuntu lo authority lo ukhona ukuthi a destroy ama altars akho completely khona kuphela uNkulunkulu njalo alesithathu nangemgcibelo lapha spiritual life now nje usena uyahamba uye ekhaya nako ke lencela ukuthi ungetele kona make sure ukuthi uyaya uyobona umprofeti kaNkulunkulu uthi na uhamba ubuyele ekhaya uhambe uhlomile thank you Jesus because bathakathi labaningi basekhaya
bathakathi benzawo Hey, Nkosi yami. ama-altari njengoba wabone kule video ukuthi acontrole wonke lo mango Bakhunkulu, bantu yeah. bangakhoni ukuphumelela baze ba-admit abantu ukuthi sihlala lapha asithanzi asenzi nje asithanzi Asithanzi. now kunonanga emanti yemthandazo lathazo longumprofeti we call it the holy water Yeah. ngiyacela ukuthi make sure mawuhamba uye ekhaya uhamba nawo tokwathi uthi ukobhele endle yakho lo yongena Kunjalo. kuyo longayathi ukuthi bathakathi bendeni kuyo ukwathi ku-anointa wena nebantwana bakho anotimoti yakho ingodi temgogodi iningi lamalanga Hey, Nkosi yami. bathakathi ema-devil worshippers kuthiwa akanekisa namgogweni isikhathi sekuboleka ingadi Afuna ingadi. asibeke liphawu kule moti yakho si-anointe le bantwana bakho usayikhaya bantwana basahamba emake basayemakibo Ya, kunjalo. njengoba bayihamba babuye emakibo Ya. la ungathi khona nokuthi ema-althakathini Kunjalo. anoint labantwana bakho naye Kunjalo. letimati titholakala kumprofethi hamba lapha embekelweni Yes, Lord. prophet ngicela kutokubona Yes, Lord. prophet ngicela kuta ku-1-on-1 ufike uthi nanga imali emthatho ngiyawacela 25 emalangeni utawathola la mali lawa 60 emalangeni this anointing oil Yes, Lord. uphathe uyena kumprofethi bese uya utakuthandazela akukhulekele bese uyakusida Yes, Lord. ungaqali uhambe ekhaya uyongena emabaleni Eish. kanzi bakuloyile Bakuloyile. uyawubuya sekude umshado Eish. uyabuya sekude elikhaya uyabuya sekuphela emsebenzi Eish. because bantu bayaloya abafuni ukubona uphumelela abantu labanye bosikoni wakho labanye bosibani ufuna kuthebula lenhlanhla yakho lodanayo so be careful hamba lapha ufike uthi prophet ngicela manje emthandazo Kunjalo. ngicela anointing oil ngicela kudivikela ngoba sengiyahamba manje ngiyabathakathi Nkosi yami. i-territory yebathakathi lena prophet Yeah. nje ngiyacela ngiyakukhuthaza njalo ngalesithathu khona make sure lo sithathu lo nalomgcibelo lo usheshe uvele kumprofeti kaNkulunkulu Yeah. it might be the last week umprofeti athazela abantu kulomnyaka so ngiyacela ukuthi ugijime please make sure as well as the prophet ngiyasuka isikhathi sami lapha sesiyaphela Amen. No, siyabonga kakhulu my brother. Thank you very much Moloyi ekhaya lenkosi. Nakuwe mbukele ekhaya siyakubonga kakhulu ukuthi uhlale nathi la ehlelo elikhulu kangaka lelifike manje the daily bread ekhaya lenkosi. Mbukele lapha ekhaya udonda lokukahle kuze kuphile wena kuphile umndeni wakho kuphile umshado wakho. Lo mshado ufa kangaka because nema altars. Kunema altars ebumnyama labambe lo mshado wakho. Ngeke ke wakhe i-altar laNkulunkulu etikwe i-altar lelitsala ebumnyama. Ngeke wakhe i-altar laNkulunkulu etikwe i-altar lelitsala lebumnyama. Lo mshado wakho loyo ngeke usime etikwe buthakathi banga destroy egameni lenkosi. angithi prophet nje ngisengungena enonyeni makwakhiwa leli altar lebumnyama kuthi singeka into letawu representa lo muntu la kuleli altar insila yalo yamake lo Kodwa Nkosi yami kusingeke noma sithombe into letaba i-image letawu representa lo muntu kuleli altar lo munye kwaze kwakhiwa ngisho nemdola kwathiwa nguye lo wakunke ngemaketani wahlatshwa ngetinye lenhloko lekubulalako dinyali sifakiwe kuthiwa lona ngusibusiso lo asakhona ngisho ukusebenza lo muntu prophet so ngingongithi buyani into builds la kema-altar ngalesithathu ngabe ngikhona okay nangemgcibelo ngabe ngikhona ngiva kahle this coming Sunday is my last Sunday ngikhona please make sure yet esontweni Sunday make sure you come yela Sunday kulomnyaka spiritual life mhla ka-14 ngiyagcina kuba sesontweni ngiyahamba ngenzaweni nami ngiyabona ngenzaweni so ke umuntu umnyaka wethu ufuna ukuphumule phela hey Nkosi yami ngiyobona lwandle so ke mhla ka-14 nje ngiyagcina esontweni make sure ukuthi you come lamalanga lawa wa-70 hayi nibeke nakho ama-appointments utaka khona umprofeti akhona nini sitawudestroy ama-altars ebumnyama next year kufanele singene ngemandla singene ngevavavum I cannot afford to see you suffering next year I cannot afford to see you struggling next year singene ngemandla umprofeti wakho lomphila amadimoni thanza kufa God bless you lade ke nombolo ngiyacela ushaye be mawusela umprofeti ushaye ke nombolo lethi manje ubhalise utakubona kuNkulunkulu abusise